Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hapo ka jingalam ka Kongres Miri Kharpuri ka badai ka EM Market harengkat ka hima melim haka step jong ka sngi kilalai banjurip halur ka jingot kilo iki marep hayo dilang yodo. Ha ka ni ka sngi lasan ranlang uba arang kansai Kharbuki EM Trade ba tebor pathau ba jampur war usim ka hima melim ki officer katanat enforcement bat ki pulit. Haka ni kasngi na kaling ka Kongres Miri kalayo banyak markmat rengkat kinong rep bat kinong kayi. Haka bakal kentu bakin yang sengutu jimut lang hapdeng para maki. Kanang mani im lang bat baka jingot kilo kam desu manang peteng. Kat baha ka jing keren bat ka IM na kaling kinong kayi bat kinong rep kelapan kesan yang laki jong kinia. Haka bana kaling ka Kongres Miri kelapan sengutu yaki bakim day banyak kenyataan para maki. Namar haka bakut ka jing syak keno kadai baik yaka KHADC badai ka hima melim. Ini para IM juga suka banyak pet kalau jawab kilo ini biasa kilo minum siapa? Nomor berapa? Lomba biru kinumbiang, ini kopi kinong red kinumbiang, kan? Kendo ini dua, jadi kalau kilo kita tambah. Kalau kan powder jumlah powder di sana 2000 kembali lah benih na kahima ayu no na kayesin namar balay ba hindi siya banor kilo hindi ban wing na iki mo jadi berni Korea hindi ba sila lamsan namar kecil lamsan kita beli kila mak ni kerpat lem kenya piru ba long nai kinyot kan kenya kinong rep kita beli long ni don ka jigsaw piru kinong kayiru ni don ka jigsaw mo baro atem nora pro ni ka jigsaw ni ilu pa kinong siya ba ka jigsaw na pala yiru ni nak kade ya ka sumuna ni hapot am hapot am balong hindi ban mat direct dito isuko kalau dia Laji tu nak laji tu sampai laji tu kita orang pada tahu tu betul. Apa bahan? Kau kena video ko. Ya, kita dia mah. Lagi yang mencet dalam ini mencet. Ini semua kata. Kita yang baru bahan. Pada itu pasnya biasa kesam no rep. Kau dia kan do yang ini. Mau. Yang mana kita cisur ni ada yang cisur. Namar naru, semua ini di bawah. Namar ini ada dia. Ini kita rasa yang ini hendak tunjuk ini yang kuat tu. Ini apa je? Kuat ni. Ini untuk ini nampak. Laki marem. Apa labu nak? Or bahasa itu pintar ni. No, tambah long belas ni. Itu pun pada kau menang musni dia. Long ni ya kan? Mau? Lupa habitat dia. Jin lo nak kacongkek. Nama ba nakapor siya kapor. Tiga pelingi dan kacing kau. Dia piru kinong kayingin pa. Bapa niya long donong pala. Nampak niya biyang mangken. Piru wat long kinyok pala iti ba peling. Tambah long pangkaway.
और किलो बात की बरनी बात की क्रिया मिला kau bila kacang semua Belajar gimana? mo belajar gimana naman na kalian kalian mapisipay Kum ka order na ka hima tungi. Nam baik. Ama dia kan bersanga ka kum ka order na ko ka hima meliam ru. Bilang ada ka basyahi na ru nam arajat pandai. Baswa dalam penhab yang kimal satawi ke berni la ka jong ka kria ala ka jong hang ta sai pe yuma ka. Baik nakaling yung siara na may alat kan manle unta. Itong takawin burong yan siya burong yan siya ka order kabami na si Council Dimitri na kalian kacang kahima mo kile Bandung dan dulu ano kacang long banya long biru ban mati kacang biru ban mati kacang nama ko kado sa kuno mangi ibadai kini ibadai pay mo kayo sa kuno mangi sa kuno kahima sa kuno kada sa Council kelong mo Kamlong kum ni akan. Ha ke baik nakaling tong ngi baik ngem dei bang ile ben nyep se kinong rap. Baik kan ni ya kerda balalat no snap kalias. Long kum taken. Kinong rap rom dei hera ban khnyak than kinong khai rom dei hera ban ya khnyak than. Ali de banyak pen baik lang kum no banyak em lang banyak long lang kum cuk. Ni ko kacau. Ni ko baju eh. Nakaliang jongi wan hang de. Kung saan ay hadin banyayo bansiyong ya kajiyo dinam na ipat pa ng kuni. Ya kajin siya 8 kilo kabarong sabak pa natin ini. Nakang Ngit om siya bandon kanu kajin 8 kilo. Sa puga nga plastic. Hadin magkadapan yung luma. Hindi ban ng plastic at pakadon kung sa 8 kilo. Ya katakan ni kajin siya ya kababaro inom di ban inom kit. Mide ya kabadya trailer. Nakap na kajingbit yang pag yung pili kung kayo kajin. Mas yung kaya ito na. Yang ada doon pag ginoy kagali ito siya iya ka niya kahuli ito kayo nilapan may. Yan nakin yang kinograp kumutin ay ba'y nakakomple siyang siyem jog himamalim. Pag siyem jog himamalim unsale ya ka badon samkat pa siyong Ano na ipilaya siya ya? Laya siya ito? Hindi ba kayo? Ang laya pa kilo. Hindi ko bahaya rin. Sa ipan daw himabi, tambah 1 kilo, kambay bandang siya. 1 kilo, mga di, sa ikimar, kau yang kaporni, ang kapit sa suko. Kung ba kami katuk order na 2,000 katkanday, ihap-ihipan niya, benefit kung katuk order. Dan keluar bayi pemikiran dikit nasional. Dari nasional bakiat kilo lupa. Ini kami tak punya hilang dua kata jangan kilo kedina nasional lebih bakiat. Asa ot kilo lupa. Kata dia kawin dan kerja orang bah bisa nadu nasional berkunjung hiyo. Nah, orang hiyo nasional bakiat kilo kan pemikiran dia ki kubi bakiat nasional ot kilo lupa. Teman tahu yang ada yang tentang hiyo dari nadu sedang ada nafper New York ni sedang. Ojek kilo ada kan sangat no. Berkunjung bagi yang set kinunyan betul kan. Bagi nongkrong kendai nak start bagi nimsa. Pakandan kecakapan kumpulan kini kumpulan start. Indong nak start. Hindi ko magyong man kan. Ya kan iko kilo ang siya. Ya ka 8 kilo nila, kami siya bakan
Andre pa ko ni sungko bagi no kayiru kadon kinma di kajingan bagapi kinong rap lai kinma kibam nong no kinong rap ba nong kayi di bandong kajingan sungko jumon kabapi kinong rap no ai kinma kibaba sa kayiru nong kumpa kami ito order nang nako na pahima million no ba siya siya ko kilo bitang kaya siguro ni lag beda ka bahkan na do kay no mangiru minum la man kapor ban wan siya ni sayo kami ka masuk ni no may ba ni sokya ya piki no rep hagjo kapor ginakayiru minto ban bandeng yan nuru mo unong kayiru mapli ki kamay chakko na kani biru ki kamay chakko na kani tengiru kung kibade kibapet dahlor jongka no council ni ko ako ban niya pinay ko kilo hi pinay sautu hi apaleng joki tamba amde ba kan suwan ka jing ujor kalong le handi ni yung pinmoni kibampet kibam mo so dia kan kata hindi ba niya kiwen hindi ba niya pinmoni kajingman kajongi naka-council dekat di yang jongi yang pinapo KCDC di Barang Kensai di Bariyan in charge ka trade di Batay Bor in charge ka council building agjo kapor di Bajambor war in charge ka ilaka di kajingwan ka jongi hangi kadi halor ka kajing wot kinong rep no adin ka bangi nila dep yesong ka meeting ka bamenin kasngi kaladon karay na barok kinyang pabangin wan hida lagi hakas spot ban yui ya kata kejinge kabaki ta kinong rap kima ha bayle ba ko kilo kilaya de penbe hapeng kinong rap kinong khayi bakide bendon kejinge songku jimut ba kinong rap ru kide ben songku abaki ai kimar ki joki chi kinong khayi ba kinong khayi ru kinum mo yabja hagju kapor kinong rap ru bakinde de ban dunong dari jingsisha kaladon lupa ka order na ka office ka jong ka hima million madu hajar ka kendai kabla penmi ka office ka jong hima million balakhang ya ka kilo ndai pat kin thau tang ya ki kriya bat ki borni jadi hangta bikin sala ban thiet ki mar ki jong ki amdei shu ban chuat lam sam be into recommends kem bakani ka jingwan ka jongi hakani kasni kalong ka basay so but nakaliang ka jongi ru mikir pa rep ya kinong rep but aga jo ka poro ya kinong khayi kabag kin ya tray lang naka jing so tu namar ba pi nakapor siya kapor kinawan ki jing ujon abakado siya kano kahima malim siya kano ka district council ti kan pau shairu syapar kumbangingim le ye kata ka di kaway ka ba ngiru ni kwa banay ka message ba nakaliang ka council amday ka ba ngi susyang kalangti ka ba ngimdon ka taga jing smokia nday ka ba ngi smokia na taga daw ba ngi sawan nday hindi ba ang bangi wan mentaro banong lesi basyuan na bata kanu kanu kadaw nday pero siya ka ngila tri na kakam namar kakam na kakam banyak lesi mo ka basyuan siya madan madia ka basyuya hindi nakapor siya kapor kami kamlong hiru bangiru ngin chuan mar bangiru ngibon kami ngingets kem bahako ka jingpek jingkni jong ka hima melem hi bangingets kem banang ni syakmat kanum dan chu kanu ka jingujor kani te kadehi ka hima melem ni ken kadehi makate ka mo sol authority bomba haban pe tingi di kinong ni ba kinong ayu mo kadi ka hima melem hi ka bade ben pe ya kata menta kalau ada no law department but nasno ba shen hi kan ngin sayo ya ka asen na po ulat jong kajalajo kalong kat benta isi hadin bengilayo ya komplain nak liang kipai pa nong rep ha ka biade pat kejing sya ot kilo po yu do pingis ngeu ban ong pa ne ka singilayo ban wan jurip lari ki jong pikman ban yu iya kata bat ngilayo ru ya ka ban ya interact bati nong rep haring kat beginong di banang ne sakmat kam desu bandon kaji wat gini pat ya kane ngin pentrikam habaro awehi ka jurisdiction jongka
District Council. Pagkat pa umpatyo yak asen ng gobernador nagaliang ka executive committee jong ka kasihil Autonomous District Council in sa penmi yak executive order makanya kijing 4 kilo kambe dang hapo ikut usam jong himamlib uwe kan David aboro uwe ka sinilone. Baro Pero kay kita ako jurisdiction jo ka council.